na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni January ni sim somni le ko ni khuwa mun chung chuma kon Thusoh ki Lahkhom ho Manipur Chief Minister and Biren Singh ki gulna audio clip anna viral to kisaya Supreme Court in akin theilam panga hearing Aheloute na din jan hi chun KOHUR Organization for Human Rights Trust KOHUR in ngeh anezin hi het thei khat chu hi chi audio clip hi The Wire news portal 10 ningkum a chu ahin ta lang masa pen o ahin hi chu audio clip ma chun CM Biren in KOHUR te chunga gal aboldan le Manipur boina a credit akila thule gal hi amma pat hidan thangpong te in asai in hi hichi thu ahung viral to kilan in Manipur state government DIPR mangcha in hichi audio clip chu sim thu hidan hilchna himbol pai uvin Dr. audio dana an se u hi kohol talhenga ding advocate Prasan Busan in hichi thu hi CJI Sanjeev Khanna Justice Sanjay Kumar le KV Viswanathan ho zauna Supreme Court bench a polut hi Busan in Supreme Court bench henga het sana aboldung zui chun older masa ab chu retired Chief Justice of India CJI DY Chandra chut in amma Prasan Busan le aloi hon hichi audio clip chu adi mong ahinai chule hichi audio a o chu Chief Minister and Biren a himong nai ti proof hin po diwa a het sahin hichi to kilan a hichi audio clip chu truth let ba adi lo test na din akithat in report jong akimutan hichi chu ka petition a ka hinjaw sa hi tin Prasan Busan in court hinga an het sa in hi written request khat hin ball in keima ben sa hin pulot uvin ti a Busan adom bu in ahile Busan in petition ball ho Manipur state government in asugan the uve atile CGI dan dong zui a hearing ding ni kho ngkitip ding hi ati pe in hi amma sa chu Busan hin hichi CM Biren haulim na audio clip chu court hinga anapi lut hitan hichi audio clip ma chu Biren in gal ball ho amman atil do dan thule mi that mi man a pang ho amman aven bi dan thu zong ase in hi Inner line permit ILP system ki GP kal kumnga alhin to kilan in Manipur Chief Minister and Biren Singh in jan hijin government officer ho zabol na anezin hi hichi zabon hi government officer hon tom ngai ta a ILP dan lamul ho a GP zi un ki pana zala abol dan in akisezin hi Manipur a ILP ki GP kal kumnga alhin tan hichi zal in Email ha ovin ikipa ovetin Chief Minister and Biren Singh in jan hijun amma secretary muna kin gonna chun asezin hi kina chun Home Department staff ho Manipur Infra West le District Commissioner Office ho hinga certificate of commendation hop don zang ananezin hi North East State sunga dia Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram ho hinga anaki GP ILP system chu Manipur azo December 2019 a ke pan hong ki GP pan hi Jan hi jinglam nidan somle minute somthum velchun Churichampu SP Jaip Zekil IPS in amma office a Thusomi ho anakemopi in hi hichahin achi sa January ni sim somle gup ni khuwa dandi lo to a mimol khat sumlapai cyber crime chungchon a anakila amangpi nu kamching akum som ngalanga zawna in ki haulim na phat anei uvin hi state senior police officer banga ki sei pasal kan kamching phone himbol a panpingai chatna sangta anei thu ahin sei in apet pena SMS chungchona sum sang som thumna sanga ahin thotna kitchen ta mu theidi in ahin thot in ete sum chu number dang khana kamching in anung thot ding tin anaki hol havin hi hila SMS a baw sumlut hi ekiti je chun call akibol to uvin ekang sunga sum imacha alut lo je chun aki ho ma ji uvin hilla sum hin thumpa chun lungthim nei ta in kamching in sum anei lo je chun midang khat ekang mangcha a hin tho sa ding change in anaki ho la uvin hi hiti din mun a om pe nu chun kamching het pha lo in ei mi pasaw khanin sum thumpa ekam achun valley zen sum anathot do in hi hichi hi nu kamching zala anaki thot to hi ve hinla nu kamching in imacha an he pi tapon hi Google Pay chung chuanin pasal chapang pa chun live zen anathot in dangka sangsom live anathot in aban in sangsom na sanga khat ve athot in
a train in dangka sang somile sanga ana thot do akin in hi sum Google pe a ke thot chai so ho chu a hin nung kap lu pe duty a ana ke ho pi uchun ni ha lang ni dan som la minute som thum chan chun ho pi the a hi ta povin internet zang off ana bol tawin hi cha kun a chu nu kam ching in SP pa ko ma thu hi agalut hi het ding kha chu kam ching hi SP in muna mate na tong a hi chi thu SP pa in aza a kun chun cyber crime lang ho to pan a hin la over a chi sa general sim som ni lagup ni kho a chu sum sang som ge chu anu mo the u hi a dana hi mi ho pi a kam them ta sum ki thot sa te ding a mi hlem lo hi tam ta hi thu phot chin hin IDD lo sem thu mang cha ki ve loi tam pi hi ta dan het hi ti to ki han chun Jep Jekyll IPS SP chu champol in japi het ding in Thusoh mang chan team na ahim bol in hi aman asai na achun hi tabang asum la pai ki mang pi na thu ahin pan na saten alan bank account core records le phone a ake thot naw ho zo se holchil na na sata anai zo wa sum kila amang pi chu kinung mu the hi dan apong do in hi chule heta bang sum kila amang pi account hacking ke bolle adang dang thil so om ting le cyber crime unit district police SP office luya ho agana thei pe na he sa ding chule phone call hi han WhatsApp call hi zong la OTP hin thum ho koima pi loading number het lo ho ki za ma pi tam loading ai ma thil bol na to ding ho social media dunga the thang loading a hi tin asai in a hi chule cyber crime national portal jong japi in SS abol thei a kisim do hi tohlan ami pi hon aphachom thei pe na man cha ding hi tin mi pi ho tip na le het sa na abol in hi Indira Gandhi Hill Flower School in Mungkot Chepu Village, Ukhrul District, PIN 795145. Admissions are open for the academic session 2025-2026. Admissions are now open for preparatory to Class 10. Don't miss the opportunity to enroll your child and take advantage of the following benefits. 25% concession for the school toppers of 2024. Free admission for the school topper of 2024. An ideal learning environment with skilled and experienced teachers, and 50% admission concession for internally displaced students. Admission dates are for new students from 6th January 2025 to 2nd February 2025, and for returning students from 27th January to 2nd February 2025. Classes begin on 3rd February 2025. For more details, contact the principal of IGHFS at 931-593-2097 or email us at ighfs123@gmail.com. Hurry and secure your child's future with us. Beti Bachao Beti Padhao BBBP Kumiswam Hin Lopna to Kisaya District Administration Churchampol in last same Kitetna Hingong Uvin Hi Hichi Kitetna Hi Autonom Zo Sep Panla Thedi in Zong District Administration in Sana Anizin Hi Lahi January Nisim Somni Lako Apat February Nisim Lika Sunga Pilu Tehiding Chile a result hi February first week Sunga Kipong Ding Hi La category Ding Chu Ahile Folk Pop Rock le music genre hol chipen hi zong le hi theiding chule apaw hi English paw ham Aheloute Hindi English le local paw kha pen mix hal the hi ding hi panla ding dan chu hi le la ai ma ta in sim ding hi chu record bola clear audio Aheloute file format na pi lu ding hi pi lu na ding chu hi le email dcccp@nic.ni manmin ikum na contact details le la detail pi lu ding hi Kuki MP cycle gamkai Defense Secretary cycle akon mi pi henga het sanale thupon January nisim somni lege 2025 ni ko a anaina a Kuki nam in galma dot ma hin ho iman jinglai u hi zin muntina gan thaina le ha asna tam pi ito diu hi sa hi hilla gan the ha sa zi le ki cha ji a gamlo go ko le veng dal ha zam san jing the hi pove ze chun tu nya pana hoi lai gam mi he zong le ho le veng dal ha mun chuma ki chau azam jo sin cycle gam sin a hin ho thelo ding hi tai ti a thu phone hin ki bol a hi koi ta bang se ngai lo a uma ki ma do la got na ki piding a hi ati
Geldo thai khachu khul chele kamzong gam kai sunga zo hit tabanga thuso koima ki cha thailo de hitai tia hapta ma salama chu kuki impi ukhul defense in Tolbol anisa hi dunia ding in thuso hichan in akichai kai thuso tha imu ki ka ovil na bon un mang phalu chibe